Nilihin pen, Karbi Anglong rat do ana pansutami adap kimi kardom nang pajeriglo kardom. Pini adap abirta long pen nili sa milu pikarong hampi. Aprang si birta hepi. Apar de panialong rong kaciling atuar kaselampon. Wopong tiron patua klamalong first one day football penalty shootout tournament kibipon. Non birtang ton pen arjupon snack. Apar de panialong rong kaciling atuar kaselampon. Lason si kedam tang ni phai sirkep arni lakhain ko rakli. Deopani constituency ke palu apar de panialong rong pliarat kaciling atuar JCB pen kaselam padupon. Lason thak si pini rong dongti moi kang lekhe longki tobi lapen longki ram rong pi la rong pli kedam kebang gari motor bicycle hai hui sitami kaciling messenger phanpura menson hanse lapen probhat kramsa alang litum bahini aning kimepen la rong pli arara tumaphan alang litum bahini amena jungjung atangka cewar si JCB pen tuar selam piponlo tamte puthot lang thusina saru pathar pen nang kilo berta muniram teron news report public TV Karbi Anglong. Wopong tiron patua klamalong first one day football penalty shootout tournament kibipon. Patumi ni phai cap arni. Wopong tiron patua klamalong first one day football penalty shootout tournament patu kibipon. Labang su football ki patu kibipon along angdung titi ki patu pon Sutiana FC lapen Marjong FC atum angbong si patu pon lo. Ki patua hu Sutiana FC atum si cipahai pon lo. Bangso ke patu ki bipon laki Wopong tiron FC atum si bipon lo. Lapen Ratcharia song Klembang Pu Sir George Rongpi Education Board Chairman ahin pensi nong e pajir pon lo. Cuki hola pen nang kilo birta Tharson tiron. News report Public TV Karbi Anglong. Pini dak penalty shootout labang so tournament dak Wopong tournament lo ki bipon total ke team kre near cap dobon ki hai pon non final lo ke Sutiana football club lapen runner saba bang ke Marjong football club atum hello dak nili angbong si pachepate pon ki hai tom phan bang ki nong e bang ki nong e la jitu ni cash money hai cash prize ke laga 5,000 lapen with trophy lapen runner saba tum phan ke 3,000 cash prize lapen trophy so runner saba trophy la ki hai tum atim tum phan ko kapre ang deng kang tu yang deng phan ki pon 2G la puson kapre kalong do ma la so penalty shootout a tournament dong si kang tu yang deng mate tung Karbi Anglong long adu pon pote ponji lai tum ni lip to habar pen ta pon po la penon ke bang journey dak penalty shootout a tournament la putet kali dak itum nili bolong same football a tournament tame thetan bipon jipon si mat apon dak nili bosor stame la pen cricket punoi la sports a hin an bange an so se bang tang kon jipon si la mat apon la ki chipai atim tum bang ke go kan pen tong chipai pon ne 4-5 son bon penalty shootout son si do tapi na pini bang so a tournament kachipati pi bon la bangke da Wopong tournament chukela sports club kodo la bang so sports club to kachipati pi pon Pini adap abirta bang gila po anse kang toning lo. Kado kawe phans na me do me thak me kardo.